mga kakasalon. Enot na tawag, kay Chris Valentin II Alto Barce, 31 anyos, soltero, taga San Lucas, Calabanga. Aki ni dipuntong Basilio F. Barce, asin ni Nelia S. Alto. Buot na magagom ki Julie May Cirujano Roa, 27 anyos, Daraga, taga Manga Street, Liboton, Naga City. Aki ni Danilo C. Roa, asin ni Lorna B. Cirujano. Enot na tawag man ki Juan Leonard de Leon Navarro, 26 anyos, soltero, taga Calawag, Naga City. Aki ni Bernardo Navarro, asin ni Belinda P. de Leon. Buot na magagom kay Ledia Buena Obra Riva, 24 anyos, Daraga, taga Calawag, Naga City. Aki ni Claudio S. Riva, asin ni Nelia Buena Obra. Mga ikaduwang tawag. Jorge R. Baldovino, 44 anyos, soltero, taga Abelia, Naga City. Aki ni Heriberto L. Baldovino, asin ni Venancia Rentoria. Buot na magagom ki Flor Angeli R. Senis, 39 anyos, Daraga, taga Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ni Felix R. Senis, asin ni Judith Rico. Nazario Dichoso Riapor, 51 anyos, soltero, taga Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki ni Julian Riapor, asin ni Josefina Dichoso. Buot na magagom ki Edeline Sarion, 38 anyos, Daraga, taga Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki ni Petrolio Azor, asin ni Demetria Sarion. Eric Baron Verano, 29 anyos, soltero, taga Liboton, Naga City. Aki ni Efren Verano, asin ni Delia Baron. Buot na magagom kay Sara May Carillo Bacares, 29 anyos, Daraga, taga Liboton, Naga City. Aki ni Orsino Bacares, asin ni Salve Carillo. Si Rudy Pante Cambe, 28 anyos, soltero, taga Dayangdang, Naga City. Aki ni Rodolfo S.J. Cambe, asin ni Mary Ann Pante. Buot na magagom ki Maria Kathleen T. Muhar, 28 anyos, Daraga, taga Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Marilu Muhar. Si J. Marco Perdigones, 28 anyos, Daraga, ay soltero, taga Zone 7, Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Aki ni Joselito Perdigones, asin ni Marilyn Marco. Buot na magagom ki Sherilyn Francisco Puentes, 26 anyos, Daraga, taga Zone 7, Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Aki ni Anisito Puentes, asin ni Anilyn de la Cruz. Ikatulong tawag sa mga minasunod. Rico B. Bunyon, 46 anyos, soltero, taga Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Virginia Bunyon, asin ni Ruben Bunyon. Buot na magagom ki Arlene Poliente Bunyon, 47 anyos, Daraga, taga Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Jaime Poliente, asin ni Francisca Poliente.
Si Marco Bustarga, 47 anyos, soltero, taga Greenfield, Peña Francia, Naga City. Aki ni Felisa Bustarga, buot na magagom kay Mary Ann Bustarga, 46 anyos, daraga, taga Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Rodolfo Poliente, asin ni Simeona Poliente. Si Alex B. Senyar, 47 anyos, taga Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Epifanico Senyar, asin ni Esther Senyar. Buot na magagom ki Eden B. Senyar, 47 anyos, daraga, taga Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Orsencio Velasco, asin ni Rosario Velasco. Si Diosdado Delmo Sulit, 38 anyos, soltero, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Aki ni Maximo Sulit, asin ni Lebrada Delmo. Buot na magagom ki Judith Bayos Beria, 31 anyos, daraga, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Aki ni Sardito Beria, asin ni Josephine Bayos. Alberto Junior Durante Azada, 39 anyos, soltero, taga Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Alberto Azada Sr., asin ni Zenaida Durante. Buot na magagom, Kiruena Endaya Arevalo, 39 anyos, daraga, taga Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Pedro Arevalo, asin ni Maria Elena Endaya. Si Romulo Retreta Urbon, 55 anyos, soltero, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia. Aki ni Dipuntong Antonio Urbon, asin ni Maxima Retreta. Buot na magagom kay Richilda Ohano Amelano, 45 anyos, daraga, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia. Aki ni Jaime Amelano, asin ni Ofelia Ohano. Si Archibald Espares Bonite, 37 anyos, soltero, taga Jacob Extension, Liboton, Naga City. Aki ni Jose Bonite, asin ni Beatriz Espares. Buot na magagom ki Neshiel Sabasielo, 38 anyos, daraga, taga Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki ni Froilan I. Cielo, asin ni Estelita T. Sabas. Asin ultimo, si RJ Frias Bustamante, 27 anyos, soltero, taga Jose Perez Street, Calawag, Naga City. Aki ni Ernesto Santo Domingo Jr., asin ni Ruby Bustamante. Buot na magagom ki Yania Pelais Tesorero, 26 anyos, daraga, taga Peña Francia, Naga City. Aki ni Godofredo Tesorero, asin ni Virginia Pelais. Ansisay man po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento ni matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang opisina o sa pura paroko kan satong parokya. Salamat po. Liwat, Diyos maray na aga po sa Indo Gabos mga tugang. Ang tema kan satong selebrasyon ngunyan iyo, sarong tinapay, sarong hawak. Inaako niya to si Kristo sa Eukaristiya bilang tinapay nin buhay. Ngunya na Domingo sa tuyang ipinagseselebrar ang katotohan
na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak asin dugo nin kagurangnan. Ipamidi niya to ki Kristo sa satuyang selebrasyon, na ang pag-ako niya to sa saiya sa Eukaristiya, iyo ang magdara sa satuya sa buhay na pano nin pagkamuot. Ang satuyang selebrasyon sa aldaw na ini ning pagselebrar kan Corpus Christi, iyo ang satuyang resident priest, si Reverendo Padre Danilo Isaac F. Tuason. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Kan-aki pati ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristo ang kagwarananta pagkamot kan Diyos, asin ang pakisamaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang tahas na magsalan, tanga makanikoy ta magdolot, ka mga balang misteryo. Madya kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa giba, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Ilesin Santos, asin sa indo mga tugang, na ipamibi sa kagaranantan Diyos. Mahirap malagos sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatuwadan, hasta magsalan, darong kita sa buhay na dengan sagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahayan buo.
Inuumaw ni ika, rinurukyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalang kan kinagan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog, kahalangkaw. Heso Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamikbi kita, idok ang payo. O Diyos na sa makangalas ng sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Orasa na mimibi kami, nasisiring na paggalang ka mga balan misteryo, kan sa imong hawak as sinugo, padagos ming mamatian sa mo, ang bunga kang pagtubod sa imo, ika na nabubay sa naghade, kay ba kan Diyos Ama sa pagkasuro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahon ng mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Itinaon ni Melchizedek ang sa iyang bendisyon ki Abraham, asin maugmang nagdulot nin fiesta para sa iya. Nahiling niya na paladan si Abraham, huli ta tinabangan siya nin Diyos. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Heneses. Si Melchizedek, hade nin Salem, nagdulot nin tinapay asin arak. Siya padi nin Diyos na orog kahalangkaw. Binindisyonan niya si Abraham, dangan nagsabi, si Abraham pag-umawon nin Diyos na orog kahalangkaw, kagibo nin langit asin daga. Siring man pag-umawon ang Diyos na orog kahalangkaw, huli ta itinao niya sa imong kamot, an sa imong mga kaiwal. Asin si Abraham, nagtao sa iya, nin himuloan, kan gabos niyang rugari. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ikapadi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Ikapadi saggod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. An kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa tuom mo, sagkod na ang mga kaiwal mo, magibuhan ko nin tungtungan kan sa imong mga bitis. Ikapadi saggod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Hale sa Sion,
ipinadara nin kagurangnan an sa iyang makapangyarihan na setro. Maghadi ka sa tahaw nin sa imong mga kaiwal. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek, kaidtong panahon. Hadi kan poon kan aldaw na ika namundag sa banal na bukid. Hadi poon sa tulak, bago magsirang an aldaw, ipinangaki taka. Ikapadi sagod paman, arog ki Melkisedek, kaidtong panahon. An kagurangnan nagsumpa, sumpa na dai babawion. Ikapadi sagkod paman, padi kisiring ki Melkisedek, kaidtong panahon. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melkisedek, kaidtong panahon. Sa pag-ako niya to, kan hawak asin dugo ni Kristo, nakakamtan niya to an presensya nin kagurangnan, na iyo an ginikanan, kan tunay na pagkasararo. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko hale sa kagurangnan, an itinao ko sa inda, nakanbanggi na siya pinasaluiban, kinua ni Jesus na kagurangnan ang tinapay, nagpasalamat, binaak, asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Giboha nindo ini sa pagromdom sa sako. Siring man, pakapamanggi, kinua ang kalis, asin nagsabi, ang kalis na ini, iyo ang bagong tipan sa sakuyang dugo. Balang pag-inom nindo kaini, gibohon sa pagromdom sako. Kaya, lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, asin lambang pag-inom nindo kan kalis na ini, ipinagrorokyaw nindo ang kagadanin nin kagurangnan, sagkod na siya bumalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinarasinda ni Jesus sa banwa ng ngaran Betsaida. Alagad na isihan kamatawo asin sinunod siya ninda. Inako niya sinda, tinugduan dapit sa kadaan ng Diyos, asin binulong ang gabos na nagkakaipo. Pagsulnop kan aldaw, ang 12 nagdulok kay Jesus asin nagsabi, papulion mo na ang mga tawo,
padumanon mo sa mga baryo asin sa mga uma sa palibot. Duman sinda makigda asin makigakan. Huli tauya kita digdi sa kadlagan. Si Jesus nagsimbag, pakakana nindo sinda. Ang mga disipulos nagsabi, igwa kita digdi 5 sanang tinapay asin 2 sira. Yusa na ini, kundi kita magbakal ning